Jim Jim Big Daddy Omil kay hiya kuno ang representante ni Honorable Congressman P. Abunda sang aniya pa di silangahaw kuno aniya ikakapareha. Request Sunata.
City Member Jim, ang representative han atin hinigugma nga Congresswoman P. Abunda, amoy niya. Sugad man han imo kapareha. Paypay kay bas makuana ni tulas. Tara, kasayi pa